Guys, dalam lambakan kedai kopi dekat Ipoh ni, korang nak try yang mana? Come here. Okay, saya sedang ada cuba ni lah, okay, PVQ Hotel. Now, ini first start dengan dia punya promo ni, guys. Korang tengok. Okay, ni lah, okay. But, let's go. Okay, first up, menu dia. Korang boleh pause terus tengok the menu dia. You can pause to see the menu. Yang mana saya rasa agak menarik. It's not as the usual menu that you see dekat mana-mana coffee shop. So, this is nice. Okay, ni tukang masak dia Melayu semua, guys. So saya yakinlah, insyaAllah. Okay, ni okay, jom kita masuk ke kedai dia. Okay, so this is the spot lah. Kedai dia ada 2 layer, bawah dan dekat atas. So sekarang kita sini dekat bawah dulu, guys. Korang tengok dekat bawah dia is a very very nice and cozy punya spot. Ada white theme punya style. Saya suka. Okay, this is really good lah. Ada outdoor juga, ada toilet as usual, mestilah kena ada kan. Ni ada back alley for things yang ada kereta lalu, very nice. Dan ni, guys, ruang dekat sini. Okay, this is actually a very very nice photo spot. Kalau saya nak shoot outdoor talent or something kat Ipoh, this will be the place. Okay, now kita pergi tengok dekat bahagian atas pula. Ada plug, guys. Okay, we're gonna go up. We're gonna go up. Okay, kan dia. Now we're gonna go upstairs. We're gonna go and see kat atas ada apa pula. Dan saya suka, guys, ni. Okay, dia ada merchandise area, ada cookies, which is pada saya harga dia is very very fair. I am going to take one of this juga nanti. Okay, but now let's go upstairs first. Tengok atas ada berapa. This is the dining area dekat belah atas. Okay, so kalau korang nak feel tu atas, ada plug. See, banyak plug. Ini sangat bagus. I like this place a lot already. Okay, jadi you get to see Ipoh punya street bawah ni. Dan ni. Okay, jadi itulah dia, guys. Again, dalam lambakan coffee shop yang ada dekat Ipoh ni, this is definitely one of the few places yang saya rasa saya boleh recommend untuk korang try lah. Because satu, the suasana itself is amazing. Okay, it's very cozy. Dan saya tak rasa lagi air dia, but to be fair, air dia is on the affordable side, which is good. Jadi sekarang ni kita tengok air lah. But I know, guys, macam mana pun I can tell you the place is nice. So come and check this place out kalau korang ada kat Ipoh. Okay, PVQ.